Egunon guztioi da eskerrik asko agerraldi honetara etortzeagatik. Lehenik eta behin mailan daudenak aurkeztuko ditut eta urtero bezala nire eskuitara daukat Irune Iarza Ogasuneko zuzendaria eta nire eskerretara Yolanda Dominguez Zergen Kudeaketako zuzendari ordea. Dakizuenez, agerraldiaren helburua 2025ko errenta kanpainaren aurkezpena egitea momentu honetan ja estimazio datuekin, orain arte egin izan ditugunak izan dira aurrerapen batzuk, baina orain ja errenta kanpainako datu guztiak eman ahal izango ditugu, estimazioi dagokienez, behintzat. Errentako datu hauek aurkeztu aurretik, komeni da 2025ko dirubilketaren eta urte horretako egoera ekonomikoaren errepaso labur bat egitea, ez? Izan ere, 2025 urtean, beste behin ere sendotasunez itxi genuen urtea, guztira 6.725 milioi euro bildu ziren Gipuzkoan, eta 2024 urtean baino 10,8% gehiago. Eustateko datuen arabera, Gipuzkoako barne produktu gordinak 2,3ko hazkundea izan zuen 2025ean, eta langabezi tasari dagokionez, urtekoa 4,9koa izan zen. Bestalde, Foru Ogasunak argitaratzen duen txostenaren arabera ere, enplegua 0,3 hasi zen Gipuzkoan. Txostenberaren arabera, salmentak ere osoak 3,5 igo ziren. Hortaz, eta nazioarteko testu inguru konplexua izan da ere, eta ziurgabetasunez beteta gaudela kontuan izan arren, esan beharra dago, 2025ean Gipuzkoako ekonomiak sendotasunez eutsi ziola urteari. Eta horren islada da, aurtengo errenta kanpainako aurkeztuko ditugun datuak. Beste agerraldi batzuetan, esan deten moduan, aurtengo errenta kanpainaren berezitasun nagusia da, lehen aldiz PFC-an iaz onartutako erreforma fiskalaren neurriak aplikatzen direla. Onartutako neurri hauek, Gipuzkoako zergadunen 80%ari egingo diote mesede, aurreikuspena hori da gutxienez, eta erreforma fiskalean onartutako eta PFC-an eragiten duen neurriak, horrengoak dira. Etxebizitza, kontziliazioa, zainketak, gizarte aurreikuspena edo transizio ekologikoaren loturiko neurriak. Baita behar espezifikoak dituzten familia eta kolektiboei zuzendutakoak. Bestalde, eta onartutako erreforma fiskalaren ondorioz, aurten lehen aldiz, 20.000 eurotik beherako lanetekinak dituzten pertsonek ez daude behartuta aitorpena aurkeztera. Eta era berean, eta adibide bezala, kendu eginda 2024 arte indarrean zegoen araudian, adibidez, 14.000 eta 20.000 euro arteko lan etekin bi baino gehiago izan da, aitorpena derrigor egin beharreko irizpidea. Beste batzuetan ere, esan dugun moduan, onartutako erreforma fiskalean jasotako neurri asko 36 urte baino gutxiago duten gaztei zuzenduta dago, eta zentzu honetan kolektibo hori izango da aurtengo errenta kanpainako onuradun nagusitako bat. Datu bat ematearren, aurreikusten da 2025ko errenta kanpainak 18 eta 36 urte bitarteko 45.000 zergaduni mesede egingo diela. Hau da, Gipuzkoako gazteen 36%ari. Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Ogasunak gazteentzat gida espezifiko bat prestatu du, haien aitorpenean eragina izan dezaketen neurriak ezagutzen laguntzeko. Eta gainera, 3 foru aldundiek Eusko Jaurlaritzarekin batera, gaztei zuzendutako errentari buruz jakin behar duzun guztia online hitzaldiak antolatu dituzte, datorren apirilaren 21, 22 eta 28. Aurtengo errenta kanpainako emaitzen aurreikuspenei dagokienez, naiz eta gero Ogasuneko zuzendariak Irune Iarza gehiago sakondu datu batzuk emango ditut. 2025ko errenta kanpaina honetan, 446,5 milioi euro itzuliko dizkiegu Gipuzkoarrei, eta 354 milioi euro jasoko ditugu. Gaur, eta astebete daramagunean eskaz, 115 milioi euro itzuli ditugu ja dagoeneko. Ondorioz, kanpaina bukaeraren saldoa 82,5 milioi eurokoa izatea aurreikusten da zergadunaren alde.
2024ko errenta kanpainarekin alderatuz, 17,1 milioi gehiago zergadunaren alde. Eta, aurten guztira, 285.852 autolikidazio proposamen bidali ditugu. Pasaden apirilaren 7an hasi zen autolikidazio proposamenak onartzeko lehen eguna eta orduz geroztik atzor arte 84.770 proposamen onartu dira. 75,3% internet bidez, 29,4% telefonoz eta 5,3% Errenta Plus aplikazio berriaren bidez. Apirilak 7 egun berbera horretan, Zergabidea plataforman internet bidez errenta aitorpena egiteko epea zabaldu zen, eta orduz geroztik 9.782 aitorpen egin dira modalidade honen bidez. Jarraian, Irune Jarzak ogasun zuzendariari emango diot hitza, berak xehetasun gehiago eman ditzan horteko kanpainari dagokienez. Irune. Eskerrik asko Itziar. Ni jarraian, besteak beste, errenta kanpainaren estimazio buruzko datuak emango ditut, eta ondo jarraitzeko, zuek datu horiek izango dituzue prentza oharrean tauletan, agian azkar joango naiz, edo simplifikatuko dituz pixkat zenbakiak, baina, datu zehatzak tauletan eta oharrean dituzue. Orduan, nik komentatuko ditut kontzeptu desberdinak, eta hitz egingo dut aitorpenak modalitatearen arabera, aitorpenak itzultzera eta ordaintzera, eta kanpainaren saldoari buruz. 2025ko errenta kanpainari dagokionez, guztira foru ogasonak 422.000 aitorpen jasotzea espero du. Hauetako 304.000 aitorpen itzultzera edo utzeko emaitza izango dute, gure aurreikuspenen arabera. Hau da, 172. Bataz beste, zergadun bakoitzari 1.469 euro itzuliko dizkigula aurreikusten dugu. Gero, bestaldetik, 118.000 aitorpen aldiz, ogasunari ordaintzera izango dira. Hau da, 128. Zergadun bakoitzak bataz beste, 3.000 euro ordainduko dituela aurreikusten da. Datu gehiago eman aurretik, bai gogorazpen bat egin nahiko nuke, ze aurten Itziarrek esan du, baina erreforma fiskala lehendabiziko aldiz PFS-ean aplikatuko da aurten. Eta horregatik foru ogasunak errestasun berezia jarri ditu zergadunen eskura. Bere errenta aitorpena modu erraz eta eroso batean egin dezaten. Alde batetik, erreforma fiskala aplikatzeko irizpideak eskura jarri dira bai web orrian eta Zergabidea plataforman. Eta bestalde, proposamena onartzeko prozesua ahalik eta gehien simplifikatu dugu. Horrela, zergadunak Gipuzkoako egoitza elektronikoan sartzean 3 aukera aurkituko ditu. Lehenik, autolikidazioa proposamenak aldaketari gabe onartu ahal izango ditu, bigarrenik, autolikidazioa proposamenak aldaketekin onartu ahal izango ditu, gehienez 6 aldaketa, ondoko hauek izango dira, aipatuko dituko hola askar. Etxe bizitzen eta lokalen alokairuengatik dirusarrerak dituztenak dirusarrera horiek sartzeko aukera izango dute, doaintzengatiko kenkaria aplikatzeko aukera, kuota sindikalagatik kenkaria aplikatzeko aukera edo aldaketa ere, etxe bizitza alokatzeagatik kenkaria sartzeko, errentatzailearen birgaitze babestugagatiko kenkaria sartzeko, eta bestela begaetara egindako ekarpenak sartzeko, edo beste era batera esan da, que me vais a entender mejor, para incluir las aportaciones a entidades de previsión social. Hirugarrenik, nahi izenez gero interneten bidez egiteko Zergabidea plataforman bere proposamena deskargatu ere ahal izango dute eta edozein kontzeptu aldatu ahal izango dute. Azken hau egiteko aurten berrikuntza gisa nahikoa izango da nan zenbakia sartuta eta proposamenean dagoen kodea ere sartuta. Ez da autentifikazio gehigarririk behar izango. Orain bai, sartuko naiz modalitate bakoitzeko datuak ematera. Ohi bezala, aitorpena aurkezteko 3 modalitate daude aurtengo errenta kanpainan ere. Proposamena, aurrez aurrekoa edo mekanizatua eta Zergabidea edo internet. Proposamenei dagokionez, pasaden astean aurreratu genuen moduan, aurten 255.852 bidali ditugu. 202.000 gutxi gora bera itzultzera dira.
eta 83.600 ordaintzera. Pasaden urtean, baina 10.257 proposamen gehiago bidali ditugu. Hau da, 3,6% gehiago. Proposamen hauek, 285.000 proposamen hauek, 329.000 zergadunei eragiten diote. Hau da, aitorpen guztien 70,1%. Pasaden apirila 7tik hasita, interneten edo telefonoz, edota Errenta Plus aplikazioaren bitartez onar daitezke proposamen hauek. Aurreikusten da, kanpaina honetan, 230.500 aitorpen modalitate honen bidez aurkeztea. Itziarrek aurreratu duen moduan, gaur arte, 84.760 proposamen onartu dira modalitate honen bidez. Internet bidezko modalitateari dagokionez, gure estimazioen arabera, aurten 115.000 aitorpen zergabidearen bidez aurkeztea aurreikusten dugu. Beste behin ere zergadunak animatzen ditugu modalitate honen bidez bere errenta aitorpena egitera. Dagoeneko, apirilaren 7tik gaur arte, modalitate honen bidez aitorpena egiteko aukera badago. Eta gaur arte 9.782 aitorpen egin dira dagoeneko zergabidea plataformatik. Bukatzeko mekanizatua edo aurrez aurreko modalitatea. Beti urtero aipatzen dugu, badaudela oraindik kolektiboak aurrez aurreko arreta behar dutenak. Eta beti bezala Foru Ogasunak modalitate hau eskaini du, horrela egin nahi duten zergadunek aukera izan dezaten aurrez aurreko egiteko bere errenta aitorpena. Kalitatezko zerbitzua bermatzeko langileria propioarekin ematen den zerbitzua da. Eta urtero bezala, 11 arreta bulego ireki ditugu lurraldeko 9 udalerri desberdinetan. Foru Ogasunak espero du aurten 76.500 aitorpen aurkeztea modalitate honen bidez. Atzo, apirilak 14an zabaldu zen aurrez aurreko modalitatea, eta 1.001 errenta aitorpen aurkeztu dira dagoeneko. Errenta horrez aurre egin ahal izateko gogoratzen dugu hitzordua behar dela eta hitzordua hartu daitekela bai telefonoz, interneten bidez edo Errenta Plus aplikazioaren bitartez. Hitzordua hartzeko aukera pasaden astelehenean zabaldu zen eta zabalduta egongo da ekainaren 8 arte. Dagoeneko 20.821 hitzordu eskatu dira. Horrez gain, aurten ere Errenta Plus aplikazioa erabalgarri egongo da, besteak beste, proposamenak onartzeko, hitzorduak erreserbatzeko edo informazio fiskala adibidez kontsultatzeko. Jada, 28.000 aldiz deskargatu da aplikazioa iaz abian jarri zenetik. Eta 2025ko errenta kanpainari dagokionez, 4.521 proposamen onartu dira, hau da, 5,3%. Eta errenta kanpaina alde batera utzita, pasako gea orain ondare eta fortuna handien gaineko zergari buruz hitz egitera. Ondarearen eta fortuna handien gaineko zergari dagokionez, gogorarazten dugu dagola bakarrik modalitate bakarra. Zergabidearen plataformaren bidez aurkeztu behar da. Aitorpen hauek egiteko lehen eguna apirilak 7 izan zen, eta atzoko datuak aintzat hartuta esan dezakegu 134 aitorpen egin direla. Oso gutxi direla ematen du, baina egia da, lehengo urtean baina ia bikoitza dela zenbaki hau. Foru Ogasunaren aurreikuspenak dira, bi zerga hoien artean, 9.900 aitorpen aurkeztea, eta guztira 87,9 milioi euro inguru ingresatzea. Eta bukatzeko, gogoratzen dugu errenta egiteko azken eguna uztailaren 2 izango dela aurten. Normalean ekaina bukaeran bukatzen dugu, baina aurten uztaila 2 arte egongo da zabalik epea aitorpenak aurkezteko. Eta orain Jolandari pasatzen diot hitza, zerbitzu kartaren datuak emateko, beste gauzen artean. Oso ondo, eskerrik asko.
Langilei dagokienez, aurten 181 pertsona inguru egongo dira lanean 2025ko errenta kanpainan. Itxiarrek esan duen bezala, zergadeunei ahalik eta zerbitzurik onena eta kalitatezkoena ematea da helburua, kudeaketak ahalik eta ondoen egin alditzaten, eta zentzu honetan, Irunek esan duen moduan, 11 bulego salbaldu ditugu errenta kanpaina honetan Gipuzkoako 9 herritan zehar. Eta kalitatezko zerbitzu hau emateko daukagun konpromiso honen adierazgarri, iaz 2024ko errenta kanpainako zenbait adierazle aipatuko ditut. Izan ere, iaz 63.751 telefono dei jaso ziren, horietatik 651 izan ezik beste guztiak lehenengoan erantzun ziren, eta kanpainako egun bakoitzean 1.067 dei erantzun ziren. Proposamenen eta mekanizatuko aitorpenen itzulpen epea 1,26 egunean izan ziren, eta interneteko aitorpenen 89,8 10 egun baino gutxiagotan itzuli ziren. Ildo honetan esangurutsoa da guretzako behintzat Gipuzkoako herritarrek 10 batez besteko 9 batekin kalifikatu zutela 2024ko errenta ondare eta fortuna handien gaineko elkartasun zergaren kanpainan jasotako arreta. Nota hori lantaldeak egunero egiten duen lanari esker da, eta hortaz eskertzekoa da lantalde guztiak zailtasun erakusten duen jarrera eta konpromisoa. Aurten ere, ziur gaude antzeko emaitza lortuko dela zergadunarei eskaintzen zaion zerbitzuaren kalitatearen ikuspegitik. Amaitzeko eta urteroko moduan hiru mezu azpimarratu nahi nituzke. Lehenik eta behin, aurten urte berezia da, eta hortaz, prozesua ahalik eta gehien simplifikatzen saiatu gara, bereziki internet bidezko modalitatean, edo bestelako modalidadei begira beharrezko talde teknikoa jarri dugu zergadunen eskura. Bigarrenik, herritarrak animatu nahi ditut, 2025ko errenta kanpaina honetan aitorpena euskeraz egitera. Zerga administrazioa prest dago, telefono, internet, zein telefono bidezko arreta prest dago euskarazko zerbitzua emateko, eta Errenta Plus ere euskeraz deskargatu daiteke. Beraz, animatzen zaituztegu pausua ematera, hizkuntza aukeratu eta zerbitzu bikaina jaso. Iaz, 83.818 zergadunek, familia unitatek, aurkeztu zuten bere aitorpena euskeraz. Aurten, gure erronka 1.000 aitorpenetara iristea, 1.000 zergadunetara iristea da. Hortaz, animatzea besterik ez daukagu. Eta hirugarrenik, eskerrak eman nahi dizkiet etxeko langilei, IFEko langilei eta baita herritarrei gure ongizate sistema eusteko egiten duten ekarpenagatik. Eta ikusten dut zuten moduan, etxeko langileak eta IFEko langileak bikain bat baso zuten aurreko urtean, eta bikain horrekin jarraitzea espero dugu. Como acabamos de avanzar, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Hacienda Foral, se estima que este año la campaña de la renta 2025 devuelva 446,5 millones de euros e ingrese 354 millones de euros. De hecho, ya se han devuelto 115 millones de euros en una semana de campaña. El saldo final de la campaña de la renta del 2025 se prevé. Por tanto, será de 92,5 millones de euros a favor de los y las contribuyentes. Cabe recordar también que desde el pasado martes 7 de abril se ha activado la campaña de la renta y ya se pueden aprobar las propuestas de autoliquidación, así como realizar la campaña de la renta por Internet. Este año, la Hacienda Foral ha enviado 295.852 propuestas de autoliquidación, 10.257 propuestas más que en la campaña de 2024, que afecta a 328.833 contribuyentes. De estas, hasta la fecha de hoy, se han aceptado 84.770. 65,3% de estas propuestas se han aceptado por Internet, el 29,4% por teléfono y el 5,3% a través de la nueva aplicación Renta Plus.
Asimismo, desde el pasado 13 de abril se pueden solicitar las citas para realizar la campaña de manera presencial. Desde entonces se han realizado 20.821 reservas. En este punto cabe recordar que el último día para solicitar una cita para realizar la renta a través de esta modalidad es el 8 de junio. Y finalmente, ayer comenzó la campaña de la renta de manera presencial y se realizaron 1.001 declaraciones a través de esta modalidad. Y desde que empezó la campaña por Internet se realizaron 9.782 declaraciones. En referencia al impuesto de patrimonio y grandes fortunas, este año se espera que entre ambos impuestos se presenten 9.900 declaraciones e ingresen unos 87,9 millones de euros. El 7 de abril se activó la campaña de patrimonio y grandes fortunas y desde entonces se han realizado 134 declaraciones. Y finalmente, recordar que el último día para realizar la declaración de la renta será el próximo 2 de julio. Decíamos que este año es un año especial, ya que se aplican por primera vez las nuevas medidas del IRPF aprobadas en la reforma fiscal del año pasado. Una reforma que, entre otros colectivos, beneficia especialmente a los y las jóvenes de Guipúzcoa. Y así se prevé que la campaña de la renta beneficie a 45.000 contribuyentes de entre 18 y 36 años. Para este colectivo hemos preparado una guía informativa, además de una serie de charlas organizadas por las 3 diputaciones y el Gobierno vasco que tendrán lugar el 21, 22 y 28 de abril. Por otro lado, hemos incorporado nuevas facilidades para simplificar al máximo los trámites a fin de poder presentar la declaración por Internet. Así, este año será suficiente con el NIF y el código de la propuesta y no se precisará de autenticaciones adicionales para la aceptación o modificación de la propuesta. Por mi parte, no quiero terminar la rueda de prensa sin animar a las y los guipuzcoanas a que presenten su declaración en euskera. El año pasado fueron más de 83.000 declaraciones que presentaron en este idioma y este año nuestro objetivo es poder llegar a los 100.000 contribuyentes, por lo que os animo a realizarlas en este idioma. Finalmente, quiero agradecer tanto al equipo técnico de la Hacienda Foral como a ICFE por el trabajo que realizan y, cómo no, a los y las guipuzcoanas por la aportación que realizan para mantener nuestro sistema de bienestar. Eskerrik asko eta galderari baldin baduzue, zurea da hitza. Bai, bueno, gazteleraz posible da, erantzun egitea, bai. Bueno, veo que la cifra media de las devoluciones aumenta del año pasado y veo que es la mayor también de los últimos años. Ahí, ¿esto tiene relación directa con la reforma fiscal o no? ¿O cuáles son las causas un poco que lo...? Sí, al final en la reforma fiscal tenía un montón de medidas, ¿no?, en el que beneficiaban a los y las contribuyentes de Guipúzcoa y las devoluciones, el incremento de las devoluciones medias es fiel reflejo de ese hecho. Bueno, si quieres tenemos más detalles sobre distintas deducciones que tienen por personas beneficiarias o por importes también. Es decir, por ejemplo, las deducciones por descendientes pues son 155.000 personas beneficiarias, de las cuales es una deducción media de 742 euros y un importe total de 115 millones de euros, ¿vale?, por poner un ejemplo. En la inversión en vivienda habitual pues son 130.000 las personas beneficiarias con una deducción media de 1.038 euros con un importe total de 135 millones de euros. No sé si... Vale, el DPSV es la deducción de EPSVs, lo que sería la deducción, no la aportación, sino la deducción de las EPSVs, serían 125.000 personas beneficiarias con una deducción media de 88 euros y un importe total de 11 millones de euros. Hay que distinguir la deducción de la reducción, ¿eh? Quería alguna pregunta más también. Bueno, como es año de reforma y demás, ya habéis comentado que 1.000 personas ya han pedido cita, ¿no?, para hacerla de manera presencial.
puede haber más problemas en las oficinas por eso, pueden ser declaraciones más complicadas, puede estar el contribuyente un poquito más despistado por las deducciones que tenga que aplicarse o no. O sea, en ese sentido se teme un poco más de jaleo, entre comillas, o no. No, bueno, a ver, es verdad que al tener una reforma fiscal que se aplica por primera vez este año y que muchas de las deducciones las tiene que informar el propio contribuyente, ¿no? Pues es el propio contribuyente el que tiene que realizar ya sea pequeñas modificaciones en la otra propuesta que le hemos enviado o en el momento en que haga la declaración. Para eso nosotros lo que hemos hecho es este año, ¿no? Pues las guías especiales, sea con las instrucciones, las guías para jóvenes o incluso el sistema pues como más simplificado, ¿no? En el que con tu DNI y con el código que te enviamos en la propuesta de autoliquidación puedes entrar, ¿no? Pues al Sergavidea y realizar las modificaciones de una manera más sencilla posible. Entonces, hemos facilitado, ¿no? Pues todos los sistemas pues para hacer, como decíamos antes, ¿no? Animar a que las personas contribuyentes sean ellas por sí mismas, sea por la propuesta de autoliquidación porque lo aceptan, porque no hay ningún cambio, sea porque quieren hacer los 6 cambios que indicábamos, o sea porque quieren hacer algún cambio más, lo hagan ellos por sus propios medios, o pasen pues a la mecanizada porque tienen más dudas, ¿no? De cómo se aplica o cómo se aplican las deducciones o cómo realizar la declaración. Pero en realidad, bueno, pues por ahora, en este momento, es verdad que la campaña bueno, pues está activándose. Hemos venido de un periodo de vacaciones y bueno, pues ahora ha empezado a coger carrerilla y es cuando estamos viendo los datos. Pero bueno, el objetivo es que la presencial pues siga atendiendo a todas las personas que tengan dudas como en ejercicios anteriores. Sí, o a Sergavidea. Es posible que el propio contribuyente coja y lo haga a través de Sergavidea. Vale. No necesariamente va a ir a la mecanizada. Bueno, todavía no tenemos ningún dato en términos de recaudación. La recaudación de marzo es en realidad la generada por la actividad económica de enero y febrero, porque al final realizan sus declaraciones, ¿no? Cierran febrero y realizan sus declaraciones en marzo. Entonces, todavía no tenemos ningún dato sobre el impacto que haya podido tener la guerra en Oriente Medio, ¿no? Es verdad que ahora, a partir de ahora, se empezarán a ver bueno, pues si hay algún tipo de síntoma. Es verdad que, bueno, por ahora está tranquilo. Entonces, bueno, pues iremos viendo. Las medidas que se han aprobado en el Consejo de Gobierno con fecha de ayer, esperamos que ya, bueno, esperamos no, están previstas que tengan ya entren en vigor para el propio periodo en el que termina el 25 de abril y que en ese 25 de abril puedan beneficiarse las empresas, ¿no? Ya sea de los aplazamientos, fraccionamientos o de la exoneración del pago fraccionado. Y bueno, pues ya aplicamos las medidas en este mismo mes. Pero en recaudación, en este mismo momento, todavía no tenemos datos. Solo que subimos al 3,9, lo cual no está nada mal. Listo. Asunto.